Agir irwarak iti manok sir nga agda mga kondisyonak sir. Kat idi pang ikabil di dyan ti kulungan DJ irwar ko nga manok sir nga naka scratch pen DJ pagpaspasilawak di taunag iti kalapaw sir. Bigla nga adda nagsardin nga duwang alugan DJ kalsada sir. Kat adda bimabang nga duwang nga tao simbrek da nagdamag da no agraklako akti manok. Haan sir kunak ta panglaban mi dagito kundi DJ kin manok sir kat adda di Canada kunak ta para kondisyonak lang ti manok nga may laban. Wala may nasa na ba? Tatan kit tinanggal nak DJ na lukmog sir nga inlak ti likod sarak mi nagparinto mo impaklob da. Kat ko salat nga ni impaklob po di bagik sir ta hanak nga lumaban nga talaga hanak nga pimalag at awan nga rod sir ti aramid ko. Idi napaklubak diyan sir. Inyok kordamot kanyak dito bagen. Sa daim pabul sa kanyak dayay. Black nga dayay. Nga wallet. Han ko nga libaken nga dayta brown nga wallet ko nga dayta. Aping adamot kadaytan. Black nga bag nga dayta nga adda ti paltugnan. Awan ti sa bali nga nakakita tayo sir. Awan sir. Kanayon ka nga adaptis sir. Kanayo ka dadto sir ta agreed ready akti manok nga ron sir agpaspasilaw akti parbangon in itirabi sir. Ngam taga ano tayo sir? Taga dito yung poblasyon ng Baera sir. Kaano pa sir idi agbang bantay dito yun sir? Nabayagan sir adda 3 nga taon dito yun sir. Ngam awan dati nga kaso tayo ti droga sir. Dito idi sir adda sir binaybas daki di sir. Tata nag-plea bargaining na with DJ idi sir kasi man tinamayan kanya kidin sir. Linanted dak man eh.